Kublai P Baro Shakatup Kubor Jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentah ke sengi kilong. Yasno ke MGMP bat ke Hard Rock Cafe India. Ya kendu kinong rep bat ki officer Sorkar Hamairang. Dang up ke Defense Estate ya karai na yeng kashari. Ban Mi surok kinong tray SSA non-teaching bandawa kentil tulong. Tumantang ni aphai shiki khubor ki bakhambanya. Kamegalia Grassroots Music Project MGMP ka kenhun ban penpriang ban kentil ban pene pensa ya ki surwai surtem bat ya karwai ka siau jong ki riulum ka jela menta kala penyar ya laki thapnyang. Daga bapenya so ban ya trailang bat ka kenhun Hard Rock Cafe India. Daga jing thmu ban plilat iki nong put nong tem bat kinong ruai ka jela shaki jili bahe jong kari India. Uba Andres Enwar bat uba Jeremy Maulong kilaya thu bat batai shakilat pathai kubor ya ka jingasno ke MGMP bat ka kenhun Hard Rock kan pli bon kilat kilenti naga benta ki kenhun ruai kan ni ka jela shaki lempung bahe ki balong hakisni banwan. Hafiz kepada Napa India. Te kidon ki members no jongka Hard Rock team belawan seni ki belawan jet di kini kunhun tem and ila sedang ni kini launch hakas ni top day mentau toyo ka kunhun tem ka banlet nung kong banlet perform sebar dari ka kunhun tem napa nung stone ka tengka Thunderscape dari ka metal band and sini top day kita tem hapo Chennai and hadin ketua apa Bangalore. Tekumta terter yakini ki bands lajet daka team napa Hard Rock Cafe. The first band ketika Thunderscape then man ubnai ngin pha tawi ke band ban tour yakini ki Hard Rock Cafe. Te lada kan ka project kaya ba an ka Hard Rock Cafe ka ia hab ikani ka performance le ka ihun ya ka performance jo ki artist jo napo. Jela kila abad increase show ikini ki shows da ka ba ki ay ki ya tour jom ka India pro ko. Kata ketika announcement jom ka MGMP with the tie up with Hard Rock Cafe. Kumno ki jet ya gini ki artist pat. Ke jingji ikini ka artist kolong batok na ki MGMP artist ki baju perform bat na ka management team ni ki artist ki bangi itu apa selong dingi national list. And then you took a list of all those bands ki bangi so ya hab ban ki ho krensan bahe. Ya gitu ki bands ya took a list ki pha sa kini team jong ki niki beri rupanya ka hato. Dikini kini bawan seselong kila ada batai Jeremy in batai bhai pi. Ti openya di ki event sampo Hard Rock di Rakesh Toshi tu ni Rakesh Toshi lawan Arsene ni sport selong. But lawan pet kat ki bands but kita ki bands ki bangi ni pha da ka profile me ki tingi ay ki baki jet na lesi mentang ya pha sandali ki bands ni tingi pha ni ay bi ki baki jet maki ki la jet ni kong du e ni ka Thunderscape te ki lawan baki ihon ni ka band baki net tem Hard Rock te na ta ka daw ka Thunderscape ka yo ban net ya ni ka kenika balik ni projek ke ban bani kong tu ya tikin sedang kembali daong iba Andres kin sedang Ka-Office Deputy Commissioner East and West Khasi Hills hakalai phuwei tarik naitung kala penlong ya kejingyalang bakerpang ban penya kendo ya kinong rep bat ki officer na katanat agriculture fisheries bat ka National Agricultural Bank and Rural Development NABARD ban hikai ya kinong rep halor ka rep karyang ban bu'dor ya ki marep haki yo ki hat knang ba kinam de tat palat ya ki marep jongki. Ya kini kejinyalang balalong ha multi-purpose hall DC office mairang lawan ban play da uba A Nongbri additional DC kum ukongsan. Ha kini kejinyalang labatai bat hikai ya kinong rep haki babuan ki pang knang ban penlong ya ka rep karyang ka ba seiso bat ka ba kentiu ya ka yo ka kot jongki. Kani kajing hikai kalong kat kum kajing thmu jang ka Sorkar India ban kentiu ya ka yo ka kot jong kinong rep hakeleng kari India. Hakani kajing yalang kinong rep ki yo jing tip bat jing hikai na ki officer Sorkar ban ya khun ni kijing e babun jat baki ya kendo hakar rep karyang jongki. Ni ho pasal ni ula du no nomor bakal ami itu. Kadang yang jom mane stress bai kata ikan bai kita kapang ba lada bila perokan ini perokan penduk berjaga tentang apa mereka berjaga nunggu berjaga apa
ketua lesi kalau tak kami ketua kata kerkon di agar karya mata abang ipe dia di nomor ni ke baru ni ke lomba ndai su bo si lomba ya dap tang bomba di nomor tang kata tu kata ndai la dalam kali ri la dalam kali doka kepada tim reng ni orang kita ke integrated farming kebetulan aku kersana tu la lada umha ukal ni kasnang pilaim pernah lagi tung pilaim pernah lagi juri di buat untuk penggemar ba sistem ini dalam kontak dasar kata kami bersih pilih dalabun ba aspa tam maka santinuran dibuat kumba siswa sampai utama yang buka tupi di orang di haba lain pun kita say apa dan hal yang satu dimut apa yang dan kita ada dia burung iwi ba punya kesan dan buat ke buat pilih apa long banyak kebanyakan syai apa long dan keba kita begini tu dan lang jom baru di tempat jom P2P di gom hai kong beri menai dah dai ba lesi haka jumong beri ladawan monu berwan thiet no yu ma no bi la sentu ba la kadua la sentu na ban dan pelaj no kamtam marak di ngit bari boput ban bu slam pomlok tat dalam yang kita storage facilities na kita kikini Kakong Rosetta Mary Kurba, Deputy Commissioner East Khasi Hills, kalakot syakamit jingyalang hakalai puwe tarik naitung yau Defense Estate Officer Guwahati, kinongyalam ke HYC, Bad Superintendent of Police Traffic, banyakran halor ka jingsa bean ki breu haka jakashipai halom survey. Ar benai tam menshwa ki dekot ke HYC kila penpra yakini ki ying bean. Hakani ka jingyalang layo jingtip. Bakani kajaka kadon haka mukoduma hayi kashari bat nakaliang ka Office Defense Estate kadang up ya karai jong ka ying kashari kaban rai haka khat khandai tarik unailar ubenai banwan nakaliang ka Office Defense Estate ru kalapan pau bakan sa wenglut ya kibreu ki basyong bean tang shumi karai na ying kashari kumju nakaliang jong ka Office jong SP Akbaidi bat katu gui ke isu ya kabana kalian jong seng la shim kumba chupen kemau ka arpulai tri ujemang jong mentau snam kaseng hadien ba ngilalap ya gajingdon jong kibriu ki besak bean yang tempo lum sorbi bedon kumba prapo adu shispa tali long ye nakalian jong seng ngilalet ngilashim ya kasenjam ka bangin let hi untuk jaka bat ban penpra lane ban be ki kibriu ki besak bean hak tu jaka Hot nilayo banle ke badai banyo bat nilayo iru kata ka hadin bangi na kalian jong seng ila shim tu senjaman penprai tu gi kilayo i na kalian jong gibor kulit kila penhap kes lani kila pengat kes ikinoilam jong seng abang kila hap panwan banle po police station la RCN license menta kila pengat yang i kumba yang alai teligi kes ya vice president bot secretary lai teligi kes haki kendon giba fair jong ka IPC Tiwala kata na kaliang jong kaseng kung mangilaray ng ba katu kajaka kepada orang tu kare kajaka ke penmi ya shibun ki kambean kamtam e ang po sorslong na marngilap kung makaseng galap bakare kajaka ya kabala supply udrak sa keleng ke sorslong kawini ki jaka ki ba supply udrak sa keleng ke sorslong hakaba ki donru kinong supply lane kita kinong di udrak ki ba ki balet syong le sa katu kajaka dang kini kisi ngiyo jingtip nilayo ri ki dor jong ki breu ki bami na katu kajaka ki balet bandi udrak support surok
bat kumju dah kiwi bentar jong sor shalong bat nak kila amit pat kila syong lai sak tu kajakan hot matla nak kalian jong seng hadin ka apply tarik nyim shim layo syu ban le irung tu kajakan amar ba hadin mangila le ya tu kam nak kalian jong kibor district kibor kulit kila pahara tu kajakan bang him yo syu ban rung ban mi nrei kumbang ila ong hina do basdang ngingi kwa ban yo I ya ka complete demolition lane kajing penpra ka bapura ka penkhut ya tu kajaka borok kawe ti kajing wan yi kendu kajong yi DC matang si ka de hadin be DC ila khot yang yi banwan ban ya syong ha kini kajing yeter bat ha kini kajing yalang Kinong yalam bat kidukot jangka All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association hakalai phuwei tarik naitung kilami madan ban penlong ka jingki dakaba syong kalan mongor ha madan malki klem bu por lanu enkut bandawan ka sorkar ban kentiu tulop syaka prapo persen kabalasa teng menta lapalat prasnem kakong Jennifer Sindrem President kala batai hakilat patai kubor dakaba ong man kapor kinong yalam kani kaseng kila dawa bat pensngo syakibor badai pet yaki school SSA ban kentiu no yakatulop jangki syaka prapo persen Henry bun sin nakaliang kibor badai pet kiko ngu tangka ketin kat baha kakam kim syam lale AA kalau ong hakini ki kendiat sngi layo sngo baka sorkar kan kentiu no arpusan persen yakatulop jangki Kinong yalam jong kaseng kim tre satya ya ka arpusan persen bat kidawa ban kentiu syaka prapo persen. Kakong Jennifer kala kentu ya kidukot banya mi lang nagabenta ka jing mentoy ban jing bit jing biang ya baro. Jong ka tulok jungi. Ti ngimban si syu banginwan siya ka platform namar bangila dap ina mo kat kung kajing kiu jong ka mar ka mata menta ti kala kata bhai ka kapo ka jungi kayen kasam ka jungi idan na jong ki kon kiti so for that reason we came here because for 8 years now we have been deprived of not enhancing our salary so in which we have given 100% of our dedication not 100 maybe more than that also a point of time which we have to come today to put our requests to the government as we know that we are also the government servants we know how to follow the rules and regulation we have to be very since we are working in a particular organization where we have to with our own roles with our own values with our own character and personality we replace this to each and everyone the children of the state so for that reason we want to sit in demonstration for a peaceful so that the government could listen to our plea. So with all these conditions, with all these problems, I would also like to welcome and thanks all the members who are Wala on indefinite strike kan continue kan kat kampat sengau besar kari ni namar kat sulong kapkai kambai bit tinggi nu kat tempat kadang kini kata kadau kini haban long indefinite kebot kanang yat bet kadu bandayo kira ka hok kajungi pak kat kajing pan kajungi berapa persen kebot ni ngipat laban ya ingin pala stop dengan agitation kajung dia kembang ipat perkat namar balai ya kata ban ong lupa ka pamlalong namar kidan ngamdi ke member tamarway filai yang di dia bon ngidan isi members dia kata ni haban rak ka isi isi pet kemudian dia akan dia kata ni sabatai dia dia kembang im tagi por ba kat kum ke bangi kwa bantawa ning habi be saba nakaliang ki patba Uba Titos Khan MDC na sora ulalejngo yakinong tre bamday nong hikay haki school Sarva Shiksha Abhiyan SSA kibadang syong kalan mongor hamadan malki bandawa nakasorkar bakan penkiu tulop yaki syaka prapo nakabaki yo menta Uba Titos ulakran ay mensim hakmat kini kinong tre SSA dakabaong lada kajing dawa ju kinong tre SSA kalong kabasyong niya kasorkar kadepan sngap yaki jing ur jongki Habakran syakila patai kubor uba titos ulaong. Kajing wan jong u kalong ban ai mensim badru ban sngo thu ya kajing dawa jong kinong trei khnang ba un pen sngo ya kini kijing dawa jong ki syaka sorkar jella. Ulaong ru ka sorkar kade ban sngap ya kajing dawa jong ki lada kalong ka pasyong nia. Ulakular da ka baong mentahi kajan mied un salet syak sekretariat
ban yakundo ya menteri Pulia Putih ban pensengau ya kimat jingdawa jong kinong tray SSE. Janwit lai biji retip na gino ma gidau ngintip nyimat umnut man fia sengi na gno tu cancel no ni tingi up ni hang ni hisong bi hang ni tingi ne biteng ni kan ke jing ya cata Buat hadir prasnem mo. hadir prasnem balik simpor prasnem nomor bangi ngi up ya sarkar bahkan page lemengi kimi linti ba ke sarkar ka deban kalau gum ka kemi te ka deban sungtu ya gejun kam gujungi ikun tenrai hadir ba UI ba ke sarkar kamle ai husna aja ka pra ngila persor leng ba ka government ka berim ka badai ka MD1 MDA1 tiga ni ka MD2 ba menta tinggal sedang meniak mentala laiti lagi senam ka bangin yaki bandawai kan ke jupki tulok juni teng aku aru ban bentik sepi ba kan ka prasnem ru kadai ha ka era jong ni ka sarkar MDA1 bat MD2 kampat don kuno komitmen ru ka bakan aya ka benefit nam ta jongi kinong 3 SSA Bangin pensyai mo dian kidon ki kot kubur baki benmi ki kiski ki belalet ki por ki belalet ki boong yangi ba ngide ki no play naki school bapher jong ka SSE ndai ka long kumni gen ngide ki flagship program jong ka government of India kebetulan nado cluster level hado state level ha cluster level ngidon ki cluster resource coordinator dan ni cluster resource person kidon ko bandres pak wingo de hapo block level pada ki block resource person dan ki block resource coordinator kidon ko ars pak sa hundrungut ambare de dan tare ngidon ki block MIS ki badan life pandai ki block sapoi mentak dan sapoi ki block de kidon pada segi block DEO ki badan ha block kidon pada sas aspa arpuingut ki block accountant com support staff ki badan ki block level de kidon pada segi ba ha district kidon ki coordinators pair but ki staff ba arpusan Kinong yalam kaseng Aceh State People's Front Tura, kila kerpa deki pulit ka Monabari Police Outpost ban penlong ya kajing tokit, halor kajing yap Hashen ubil serang ar marak, ha kajing tungku ka tuk-tuk bat ka damper ha ka tan Chondapara Southwest Garo Hills. Kani kajing tungku ka tuk-tuk bat ka damper kalaja ha kajan mit lai pau tarik naitung, ha ka por San Shiteng ha surok ba Highway 6, ha ka ba uni usamla ulayap Hashen. Kinong yalam kaseng APF kila kerpa deki pulit ban tokit halor kani kajingja ban lap ya kajing shisha bat kibahiyeng hasem uni usamla kinsuk mensim. Ka Department of Labour hakajing trelang ka Meghalaya State Skill Development Society bat ka Tourism Department kala sedang ban ai jinghikai training shed ya arphongut kisamla na Southwest Garo Hills ha ampati ban plela deki ban yo jingtrei haki hotel homestay restaurant bat hakiwe ki jaka di Jingbang. Kinong hikai ki bala pentebet na Arosa Kitchen kila sedang ban hikai ya kini ki kena nadu ka live huwei tarik naitung. Ka jing temu jong kani ka training kalong ban pentebet iki samla ban rung syaki kam shed jingshed ha ki dukan ki hotel ban penbiang ya ki jingdon kam jong ki nongwan jong okai perthei bat kinong let nongwan. Ki pulit ka Nongstoin Police Station hakalai huwei tarik naitung kila khot hajar armut ki dekhot ka KSU West Khasi Hills samla wan bhakupar lengdo nonglait organizing secretary bat usamla penbiang bor basayomot Vice President Ramrai Circle halor ka jingkhenra ya ki kot kisla na ki nong bela ki ba wan trei shakani ka than na ki wei pat ki jilla hakane ka jinglet hajar sha police station lasenran lang de ki nong yalam bat ki dekhot ka KSU na kane ka district. Usamla John Fisher Nongsiang, President KSU West Khasi Hills District Unit, habayakran syakilat pathai kubor, ulaong, baka an kalong kabano shiliang bha, na martang ki dekhot ka KSU ki ba syakot hajar syathanat. Kat ba ya ki malik bat ki kontraktor ki ba wanra nong tre bar jela, klem ki kot ki sla ki ba biang, kim syakot hajar ayay.
ke ba penduduk mensem hoi ni lam penduduk mensem ya ni kumki no alam jong sang ki isu ki sang halang ki samlak don kejik benre no markan ni kalong no siliang mariangi kot samon ya ai kes IFR tertenre yakini kontraktor kini ki nokta ki malik bukan rai nokta ki manabar mereka kum ka anyi tiap di ba kini ki kontraktor ni kini ki malik kini ki try ki bukan rai mender kini ban syakem kum ka anyi mar lada ki klem pen biang kot sela kau ki wan try kani hi ka pen i ka jingle siliang yang i kum ka jaj benreu kebenang red ke ba duna pai bedon kam ke jing yadam ga sarkar tem lele kum kini ki barok ni kum ka senging sutu na dum syah dia nanti la syakem ba bungut taki spangut ki no alam pat ki konjung ki pasya pengat ai kes ba fer markum kini ki kes ki long ki jing penduduk mensem ya ki wi samlam kin rung ko seng markum mangi ha kini bisnam murgi samla jui dari ban yo kam yo jam re ke dono hak kes ba fer ki dino ikni ki jing yo kam yo jam mar ba kim la ki kes mar ka jing le jung sarkar ban nyon ya ki sama jui re nak liang jo ngahi no alam ngi ba ki dukot jongi wala rak sya pengat kes ba fer kim don ka jing buko jadi sulu mensem nomor begitu no ega jing yo kam jam re kidon ke mensem pat ba kiti je jaj merel mar ngin lo competition di babu swa ya ke iga thong ba ke iga bakin le adet sarsnam ka thumu je thumu je kip kin job re ki re le hi kidon ke jing thumu ke bangen le nam ta jaj merel ta kalawe mar ngimbu batang sarsnam re ibu nam ta kalawe ke bahan ta jaj merel tikini ki barok pen i ke jing it jong sama jing kamtam sama juga ni ka than wala rangi siap pengat ki barok re yang scam kanorem bangin train nam ta ke jing bhag jaj merel kawai ru apa apan perkenmal kumi ki pajba ki maksudnya jong ka migalia kamtam ka brinyo trap makini ki issue tong jong ka ki issue ke jing ba ki mender kamdei ke jing job ni ke jing rem jong ki issue la da syakam kamdei ke jing duno ki issue hoj ni la syakam ni mi sibun ki Ka St. Michael's Higher Secondary School Past Pupils Association Umsning Ribhoy District. Hakalai huay tarik naitung kalapan long ya ka jing penkup burom da ka Father Felix Biloni Educational Award 8,000 arpusaw ya ki samla puli ki pawan syakmat haka jing puli jong ki haus nam 8,000 arpusaw haplau jong kani ka school. Hakani ka sngi laya don lang uba Carlos Karkongor, President SMC, Sister Idalyn Soklet, Principal, Ba Nikki A. Karthangmao, President Past Pupils Association, Ba Don Kupar JB Riang, General Secretary, lembat ki Executive Member Jongkani ka Association. Uba Shanbor Lengdo, Joint Director Agriculture Balashong Thad, Ba Ukna School Barim Jongkani ka School Ulalong Ukongsan. Ki khna puli ki balang yakani ka award, ki bahiyeng hasem bat rengkat ki khna bat kinong hikai ki la pirshirhem hakani ka sngi. Chairman Bapania ini ga jingalang jingi ini ga step. Ayo yublai belalum lang ini ga step kumlei kumbagilong apren ga jingkal jingkhya apren ga jing kulku gu jong u ni he lisan ni yo ini ga mariang ga bitanan. Tingi ai kublai ya i principal jingi i sister Aida bala ai ga la kumshi bentan bagi ni shimentalang ha ga ka jing ai ka bakerpang la kamta kini ki pun samla jingi ki bala pas pa hang ni po St. Michael nimong igwi ki school regi ong po St. Michael ni don hang ni i ba Shanbor isa Shanbor lengdo i dei i pas people i bala pas na ka school class 6 hadin kita i Poisha St. Paul ban pendap ya ka class 10 jungi ka matrik jungi ba hadu ba ida poi ha kardang ku joint director jong agriculture bakum jui lanong teng PDO hagani ka blok musning tingi dokumen hadu kata-kata ba pidan ka bangi ba bin ai ni kimdiap i sombo perkhan khamtam na kamta gini ki samla puli jungi hagani ka school ngiru gilalong kumbalong mo pi yang ni ulan kumni te mata ka singi yawan hani ba dia sakilang
kum ki pas people ban ya dan rengkat bat pi ngi dan hang ni ya iba staining iba edi ba prangkala ba lungi i kong Cornelia iba dan lang ilong inong hikai jong pi idan kinong hikai ki bala pas na kani ka school bat mata kilong kinong hikai hang ne po school na ka banta jong pi ngi iba mata kani ka jing slang ka jungi kum ki pas Badak itu boring lapoi shikabakut tat hadu bangin daya syambiang kublai shibun.